Veskar Benglong KAC Branch Secretary Hamran Arong Supialong Rasan Abhiyan PM Overseeing Scheme for Holistic Nourishment 2018 aningkan India Bharat adet kidoan kaprek district along ta scheme deng pon bom si Veskar Benglong district along ta Chingthong ICDS project ong kamukam Veskar Benglong tumpen sepatir pi pon si chitini phai ECR ni pen kijut si chitini phai thongkep arni an aparman ajai mek deng pon bom lo Lasolong IM Rina Terang Pi KAAC Hin Pentar Minister of Women and Child Development Person Abhiyan Mate Rosan Ma Aputhak IM Rina Terang Pi Hin Pen Tan Pachini Ponlo Osumar Copat Hebo Matum Mate Osumara Tum Ciklo John Pen Ningkan Po Anang Bong Kicu Kijun Kitang Repen Pinaan Apran Ki Mimi Kisuk Pangji Mate Kicia Paita Aprang Prang Ke Do O Lo Pusi Cedam Si Lahaya Kisung Pen Kecepajok Jeep Apan Tan Cimung Tekang Lo Lapen Labang So Kicu Kijun Ajay Mek IM Rina Terang Pi KAAC Agustin Hanse ex Minutary Board Chairman lapen ICDS Klembang Pu lapen kaprek kethe ke dingatum citong nungsi kicu kijun karbiatum ke klempon han theserean haihui sik ponsi ason tinta aklang ponsi chujun ponsi ingsamjin pen mai pacun ponlo Hamren pen Jona Singh Rong Hang report Time News Dipu Okay. Central government प्रधानमंत्री अलगली 2018 से स्कीम के Laso taksi district breakjam district langsung ni laso ice cream ban ke suli pambom laso taksi itu ladak western piang long tambe pini pen laso program di temi fu kondo program ek tarik pensi laso cekle ek tarik pensi ke cempo laso program itu laso ice cream so jai me ke komo loje Osomar apili apa itu lapen usu compare la jamu lapen cepion trokpan di trok Osomar lapen okol jang mir tu lahai tu penangan kita tang por la kita ngri kijun kita ngri ajo ini pen penangan aki susu tamia sono sono pon lapen ciap hai pustami aprang pa sinasu Aki ciap hai ke pakong ciap ha lapen misen kicu ahanaan culin cunai pula arang pedong itu pedong kastame la delivery kes per kastame kici nomba ke apa pom lo lapen so pom atu kastame ciap hai bang ke nante pom non la arong so ICDS department hoi pen la dak ICDS worker helper mijir itu malang itu por ilo la so scheme harong to so kapse aljal ta non kedentang ola sama no pen itu faida ni itu balong